که سینور هر سه پارچه کردستان ده هم سری ده و هر چهار پارچه ده گله خود رزداری سرا بکن هم هاتن پشکریه بدن گله نسای بینی که 12 روزن 13 18 روزن لدیجی هرش روزاوا لبی قاده پشکریه بدن برخودانا گله روزاوا خسری روزاوا هم زیادن سرا بکن نوا و کم بین بتنش توا بسکنن و پشکریه بدن نوا سری دا روباسکی دو سالوگرا کمکشی روباسکی برا دستراتاریا ترکیه باش بزدانه بکه او کجره کمکشیه که نه دارزاندن که ناسنامه دیاره قد کس لترکیه برا قال دموکراسی و حقوقی نکرد حتی که او کمکشی روباسکی çareser ne bu? Natın darızandın demokrasi ve hukuk ve kembin cinegir yani koşer ve natın darızandın bira ne bilir Türkiye demokrasi hukuk ya hem ek jana kudana bir rüzgarı bir birtinin berevi demokranizlik de rojlata navi dur rojnamevane me heja Can Bilgin Nazım Daştan bana بهر شکا و کندین همپا جانا خودستا هم منا برز داری ببیرتینن هم دویژن که اونا روزنامه‌وان سرای یاد دستلاتداری نبود اونا روزنامه‌وان حقیقتا گلام بود گل خوب بود بسری ده حتانی پاشی جبوی منا جانا خودا هم قط منا بیرناکن گل نقط منا بیرناکن ایرو روزلات ناوین آرمانش دکنه که هرگاه کنه چه بود نه حجه درو درست رو بسکنه دو گوتن که بره ل عربا دا به مصر شر نابه به سوریه آشتی نابه ل ایروزی هم دویژن که کی که devlet kürevi yani ecihane anne hem ben heremi seride Türkiye. Eğer armajdakin ki rojelata navin hergelaka sistemaka nuh avabikin baş bizdanı bitti be kurda ev pergala nuh nabe be kurda aşliye mayinde nabe baya baş bizdanı düdüyevi carda bira baş bizdanı bin ki destilatariya nuh ya Suriye HTŞ Çavak sistema pergela esa tülveşiya büyüra sistema üniter ya vakembin girtiye gelano bavariya ezilveşiya eğer nuhda bejin ki emri Suriye em de khazın cardi sistema ka üniter pek binin bitişi gelan ciddi bavariyan bir carda başımızdan ki ev düve sedema şerri mayindel navvera Suriye Nedene geliyor kur? Geliyor kur zaten kabul naka sisteme üniter. Geliyor Nusayri, Alevizi kabul naka, geliyor Dürzizi kabul naka, geliyor Ermenizi kabul naka, hamu geliyor Suriye. Az bavarım ki geliyor Suriye Arap zihne ki onu kabul naka. Jubove çare ya mayinde sisteme ka federala le Suriye. Le bele eğer Dürzi'nin çare hem tüşkidi verecek. Ki rojalata navin çare digere, çare mayinde digere, biraz kiryara, ji pratika kurda binir. Nüfuseriye rojava binir, le haram, hükümeti haram Kürdistan ya binir. Vana çida peşya gelir rojava, İran'ı, Türkiye hamu gelan, gotin ki, eğer hum çare dixazin, vaya me çare tekani. Me Kürdistan kir, bahşa ve zeviye gelan o baveriya. Hamu gel o baveri, Kürdistan harem, Kürdistan rojava yani Kusteriya rojava da vekhev. Jubove, eğer hum aştaki mayında dixazin, kerem kin verin de pratika me binirin, kat bir şekle ki üniteri ne bilir. Paşavi, vay ez bejim, derece ne kınaz. Ama hamu devleti, devlet dikin, seride bana Türkiye dikin,
eğer Türkiye dixwaze rojilata navîn devleta ka bihêz be vek em bên devleta ka xwedî pergal de ew baş dizane ke bê Kurdan navîn. Lê berê jî ceribandin bi Kurda ve daxwaz dikin ki rojilata navîn server bin dema Özal'da. Lê pek neçûn bu Kurdara daxwaz dikin ki mezin bibûn nebû vegiran li pişta Kurdar salî. Buxwazî têkçû gelê kursî bê nefes distin. Em bana devleta Türkiye dikin, îro dixwaz dikine ki pêvajakan nû pêk bikin ki heyeta dem partiyê çû İmralê biraz ujeran ve hevketîn çêkirin. Banga me ev e ki biraz ujeran got ki em paradigmaya Bahçeli Erdoğan'ın diparêzin em daxwaz dikin ki pirsgirka Kurd rêyeka îştane çareser bûye ji bo hê bana me devletê re hikûmet re ye rokê pêşta hindulê paradigma xwe diyar bikin rokê pêşta navê wê lêkin navê mesela Kurd Kurdistanê lê bikin çareserî bi rêk îştanî û dexanî pêk bînin gelê Kurd hazir e zor spas mala Ji bo vekîlî me em spas kirin.